Машалла, мына жерде аттардын аяққа бияққа салып атышат тугандар. Ана саңа мына бакалашка таштап мына жерде наракка беракка ат салып атышат тугандар. Сиздер менен биргеликте көрөлүчү аттарды. Саман нараккадан Assalamu alaikum. Herkesin atlıcıları, cana YouTube seyirciler. Biz Akbata жылқы базарындабыз. Hazır sizlerge жылқылардын бааларын билип беребиз. Биз четтен азыр мына жерге бакалашка таштап, азыр алып башта айтып өткөндөй эле. Биз соны таштап раса наракка беракка салып атышат. Токтоп турат. Өтө кызыктуу болот негизи. Так да жаныбар. Болду, токтот. Жөн эле туруп туруң, таксыр. Шuna эле туруп туруң. Машалла. Көрүңүздөр. Кара атам жакшы кирет экен. Негизичи. Наракка беракка чапчып атат. Кирип эле. Мына жерде саман сарыян жакшы кирет экен. Азыр незерден өткөнчү. Ана саңа. Жанар мына саңа. Ат салышы базар негизи кичинекей экен. Жылкылардын, тайлардын, пробесаттардын, чабар аттардын бааларын билип бересиздерге туугандар. Хорозду сайылбайбы? Жаныбар. Калып кеттир. Анда турат. Короз, айдаңыз. Хороз! Факта! Машалла. Катас билем. Азыр анда жерде бир саман сары менген бала алып чыгып кетти окшойт акчанычы. Короз бер алып чыкканга. Жана корозду бер алып чыкканга деп элдин баары кызыктап. Таштап коёюн, мен берем. Сары да жакшы көрөт экен негизи. Молодец. Мынау торат минген бала, жашты бала экен. Ушу бала алып чыккан экен. Азыр дагы таштап атат эми. Мына жигит таштады азырчы. Биз жака салып алалы. Наракка салыңыз таксырым. Оозу каттуу экен мына жаныбардын дагычы. Галагылла деп айландырып атат. Ва жаныбарына торатам жакшы кирет экен. Ана жал. Аяк бияк секире берет экен жаныбар. Эми бир чекеден сиздерге өткүтөйүн ака. Баларын билип берелемчи. Короздун жүрөгү ham өл. Деп, тораттын башын билелчи. Ат канча акам? Ат канча? 150. Жашы кандай? Жашы бүштү экен жаныбардын. Буттары, буттуголу жоон, өтө сындуу. Кичине багуу анча келбеген экен жаныбардын. Улакка эмне үйрөнүп атса күчтүү болсо, же улак барбы? Улагы бар дейт жаныбардынчы. Машалла. Өтө бойлуу жакшы ат экен. Негизиненчи. Ат канча экен ака? Тартпай эле кой дейт бул акам дагы. Асыра айдап туруң кам? Мына көк атты дагы бир көрөлү эми. Ат канча экен ака? 120 миңде. Жашы кандай? 2 асы. Жазга 2 асы дейт. Өзүнө ылайык улагы болсо керек ака. Астафирла, така улак дейт. Буттары дагы өтө сонун экен бул. Көк ат. Номер айтасызбы ака? Номер жөн эле кой дейт акам. Болуптур ака, базарыңызды берсин андачы. Мынакта мына жерден бир жакшы бир өспүрүм көрүп калдык, анда бир сеттен тарталчы. Ат канча экен ака? 80. Жашы кандай? Жазга бушту дейт бул жаныбардычы. Тоолуун бир сыра аты көрсөтөлүм. Бою канча примерно ака? Бою бир 60га жакын экен да, мен оюмча. Бул эмне үйрөтүлүп атат окшойт ака?
Emne үйrөtүлүп атат окшойт. Булак чабыл элек, а? Булак көрөлек дейт. Мына жаңы эле үйрөттүр. Мындай эле көрүп билип койсоңуздар болот тугандар. Ne kaydan şaka? Görüyoruz. Januar'da son Januar ekan bu. Nomer aytasiz baka? Nomerini unutуп калдым дейт. Дагы бул жактан тартып берелеми. Assalamu alaykum, жақсы бака? Атмак жакшы канча? 200 жашы кандай? 4 тасы дейт. Januar'da sundu sonuna atкен булдагы. Kulak var bak ha? Boyu bir 55 değil var okşayt ha? 58 deydik. Ne adaş aytып alpız. Januar'ın bulda ötesinde töp gelişken törpüştük attık enda. Nomer aytып koyuz bak ha? 200 Nomer. 500 menen 95 1994 şakama şu karat boyunca baylanışa öresler ulağı var deydi. Öte sındı Januar ekan da bunda. Mına jerde da bir at turat bu. At kança ekan aka? 250 deydi Januar. 130'ga berem deydi akam. Жаңасы ekan da. Ulağı var mı aka? Ulağı bilmem hazır aldım. Hazır aldım deydi. Ulağını bilmeyin deydi. Şu atlı dağı göröresler tuğanlar. Sonuna atken boyu 1.55'te var eken negizce. Жақсы atken negizce. Nomer aytып koyuz baka? Nomer aytып koyuz batın. 773 men. 83 87 00. Uşakama taka ulakka çap çıken deydi. Mına oqçu ballarga alıp bersenizdер, mına ulak çıgıla turan at eken de öz negizde. Sonuna atkeni. Жерге dağı жақын. Kökürökleri dağı öte genen жақсы atkeni. Januar maşallah. Sonuna atken aka bazarınızı versin aka. Ya astagfirullah. Sekin antep natı tat kösötelemi. Ne oldu? Geçinde salmadı. Yiyince öyle mi? Son жақсы baka. At kança? 60 bin saldırsan 250 deydi. Maşallah öte sonuna atken. Jaşı kандай aka? 4 tası. Ulağı var mı? Ulağı var deydi. Şu atты göröresler. Ya canından. Arak beri aylandırıp koyunca aka? Kimiki? Ap kelsin özüm. Aldı o. Pulu kança? Dört tası deydi. Bayağı verdi ya. Ulağı garanta deydi. Januar yürü da garanta deydi. 160 verdi. 160 ming berip koyuptur je bazar. Qancha berdi aka? 150. Verin aka. Çok asıl. Sizden alğanından pursant bolsun da narazılıq vermeyin adamlar diyor. Men narazı qildik mi ne? Bütün narazı olup жүрüz sizden. Kim narazı oldu? Güzel. 150 ming berdim deydi. Güzel. Ha, güzel. Sekin büyütçetten daha tap verelince bu jerde daha bir sekin tuğan. Daha bir at durat. Ya at kança ekan aka? 300 ming. Jaşı kanday? 2 ası deydi. Ulağı var mı aka? Ulağı var mı? Ulağı var deydi. Boyu 1.60'dan жоғарырақ ұқсайды. Мына атты акам 120 миң деп атыптыр. Машалла. Тоқтоғұлдан келіптір. Өте сынды аткен бұлда. Улағы бар бака? var. Улағы бар дейді. Үйірічі? Ulağı. Иши улағы бар дейді жануар. Астырақ айдақ қойын ака. Машалла. Сон кенде бұлда. Аге. Номер айтып қойсы бака? 777 70 dediniz mi? 73 ken. Şakama baylanış öresler şart boyunca. Toktoldan görüp жатқандар bizde. Ana. Atты girip çıkışını gördünüzler. Bunu attı daha göröleme.
Gürün okşoğun atken. Kançası eken ava? Kulu kança değil. Pulun 200 mingde attır avam. Jaş qanday eken ava? 4-5 var mı değil mi? 45 var deydi avam. Evet canım, sekin aka. Negisi bu jakta bazar hazır eken. Biroq soda göle jerde oltat biroq çekelerde. Bunday sekin tandap ayak bek kılıp alıp atışat. Vattardın nemesele bitip kaldı okşayt. Sekin, na östürüm, beylerdi, taylarda tart göstertelim sizlere tuğanlar. Evet, janar ulu eken da buldağı. Kette. Aldız baba? Aka, Undara saçka undara. aldız mı? Undara. Kaç eken aka? 85'ten. 85'ten de takam. Maşallah. Жақсы екен өте. Жастар қандай бұлардың? Бұнандар екен. Өте сұмды екен. Мынау адамдар дағы деле мынау қуалап жүреді. Құйрықтан қарыма дейді акам. Мына жерде раса айландырып жатады ғой. Топты айлангандай эле кәтті. Daha bir çette Nacer'de çoğun belirler varken. Bey kança eken kom? 130. Yaş qanday? Ekinci je üçüncü tuşu deydi. Boz bazır? Kısır eken da. Yani vardı görünüzler. Assalamualaikum baba, kança eken? No. 100 ming deydi. Semiz eken da, soğuğum avuşanda. Januarda 100 ming deydi tamam. Herkesi git degen. Herkesi git. Assalamualaikum. Ne kança eken? 85'ten dağıtım. 85'ten dağıttır mı akam? Maşallah. Bu yaşlar herkesi git. Herkesi git. Yaşlar qanday aka? Жазға быштылар. Жазға буштылар dedi. Öte sonlar eken. Qara kança eken aka? 120 ming deydi. Yaşı qanday bunun? Жазға ғына. Жазға құнан eken. Öte sundu eken bunda. Pazarınızları versin ama. Kaç eken aka şu? Aka? Kamu var. 114? 100 kamu var. 100 kamu var dedi nan. Yaşı qanday bunun? Arkasına otuğanı ukan var. Soda qilib turibmiz siz. Qayga ketib qoldingiz aka? Neko, şükür soda oldu. Neko soda oldu dedi. Haydi tavap geleyim ben. Orada albaysın deb. Ben 3 million ming so'm pul beraman, 30 kunga. Berasizmi? Bo'lar jerini ayting mulaket. 6'ga verem. 36. Bayıl aytdım dağıdalar şu 36. Kanatga kishini tushib beringlar. Bu yoqdan ham Qalatga klient kelsalar bunday qilmang. Yo'q, men ochiq aytmadim. Biz ertadan beri soda qilib turib, biroqchi. Qaysi ekon aka, nekoni mi? 35 berding siz, 35 berding. 35dan 6 debanga. Yo'q, 1000 so'mdan dedim, lekin 135 bak. beraydi. Oo. 135 ming berip atır nekonach. Qashqatayda 50 teng surayın. Qashqatayda 50 teng surayın dedi. Hatta daha bir sıra tart gösterdiler. Çoğun belirdi tartalacağım. Kança eken aka? 150 dedi. 150 dedi. O mesken aka yapmayayım ha? Sıra? Kısır eken de canvar. Hop durma bazarınızı versin hemen. Nacerden dağı tartalıca. Assalamualaikum. Kança eken aka? 90. 90 ming dedi takam. Bu yaşı qanday? Birde tuğan B deydi. Bundan dağı tart görseteli sizlerge. Bu sevimiz eken de. Kança eken ama? 100 ming deydi. Yaşı qanday bunun? Жазға асы deydi. Sevimiz soğuk eken de. Önde görsenizler болады. Hazır Nacer'de yeni ola beyler var eken. Assalamualaikum, жақсы бака. Бұлар қаншадан? Yeni ola okşayta, eko teng. 3 öteng. Ha, 3. Qaran menen bunu 200'den bo'ladi. Bunu Balдар erkek burgaçı mı? qarani bo'lg'ash. Bunuku erkek eken. Ana narxınıkı urgaç eken. Ekonu 200'den devattır. Erkecik eken narxın kaça dediniz? Unutkalım. 160. 160. Lan bulaş erkek burgaçı mı? Anıq erkek.
Anıkı erkek eken. Erkek jigit деген kanal aka. Erkeğici. Erkek jigit. Erkeğici git. Ооба, жөнле эркек кыргызча өлтүрөсүң. Номер айтып коюш бака. Номер Hmm. 0553 53 менен 12 12 24 12. 24 12. Şu beyler jakkan bolso, şakama байланыша бересиздер туугандар. Өтө сунду, өтө сонун бейлер экен. Балдары бирөөсү ургачы, экөө эркек экен. Болуптур ака, базарды берсин а. Шеттен тарталы эми. Бул сатылды ака? Канчага? 94 миң болуптур. Боозго окшойт а? Бооз экен, 94 миң акча болуптур. Мына жерде раса тебишип атат бейлерчи. Секин мына жерге кулун мындай калтата немелер келеличи. Мына кимден экен акалар? Assalamu alaikum. Канчадан ака? 80 миңден. 80 миңден де жанар. Var. Кам бар экен. Жаштар кандай булардын? Kaltataylar Türkü. Калтатайлар. Соомго да бар окшойт, нарыктайлар а? Var dedi caramlı öyle. Bağılda. Бар эле соомго жарамды дейт. Өтө сунду. Өтө сонун немелер экен, багдан чыккандар экен. Номер айтып койсоңарбы? 0706 0706 98 98 60 60 98. 98. Шакама байланыша бересиздер ушулар боюнча. Бул аз кайка кетет базар бүткөн айын? Alapqa git. Алапкага кетет экен туугандар. Мына өспүрүм жаш кандай ака? Мына кунан 120 миңге сатылыптыр туугандар. Азыр забордун бул бетинен биз көрүп калдык да. Аны тартып көрсөтүп коелу дедик. Өтө сунду, капкара, чылгара келген жаныбар экен да. Бул жактан дагы тарталчы эми. Кулуң канча экен ака? Aldın şunu. Канчага алдыңыз? 34 kaldı. 34 миңге алыптыр да акам. Ургач окшойт ака, ургач экен. Дагы бир четтен тарта береличи эми. Кулундар канчадан экен ака? 50 миңден. Эркектер да? Эркектерде. Тегиз бар сизденби? Жок. Мына экөө экен а? Мына экөө 50 миңден дейт. Кичинекей сонун келген кулундар экен да. Анан алдыңызбы ака? Bana ötüp etti değil. Канчадан экен? Hala tata. 60'tan tutam. 60 миңден да аттыр акам. Эркектер ака? Bir erkek bir var. Бир эркек, бир ургач экен. Өтө сонду семиздер экен, жакшылар экен негизи. Мына жерде канчадан экен? 50'den kan. 50 миңден кам бар да акам. Эркек, тегиз эркек бака? Тегиз эркек дейт. Assalamualaikum, жакшы бака? Канчадан экен? 50'den kan var. 50 миңден эркектер а? Erkek eti. Эркектер экен, өтө сонун тайлар экен негизи. Дагы бир четтен тарталчы, мына чоңурактарын тарталчы. Өткүтенчи ака. Жакшы бака? Канчадан экен ака? Bu iki taybın naziyesi gitti de bir sefer. Hı. Dışına basılı kaldı. Мына сиздикиби? Канча? 70? 70 миң деп аттыр. Өтө сонун баа койтур негизичи. Бул жакшы тайлар экен. Дагы бир четтен тарталы, мына жерде базарыңызды берсин ака. Мына канча экен аба? 53 taraftan. 53? Деп аттыр, 53 миң деп аттыр. Эркек жигит деген. Ютубка, Инстаграмда да бар ака. Четтен дагы тарталчы. Assalamualaikum, жакшы бака. Канча экен? 48 миң эркек а? Ооба. Эркек экен да бул. Өтө сонун тай экен өзү. Мынаны көрөлүчү эми. Assalamualaikum, жакшы бака. Канча экен? 60 dedi. 60 деп аттыр ака мынанычы. Жаныбар өтө бою узун, сонун тай экен. Эркек а? Эркек дейт. Мына саман сары канча ака? 52. Нар карасычы? Alırga 70. 70 деп аттыр. Мына жерде дагы бир сонун тайлар турат. Буларды дагы көрөлүчү. Assalamualaikum, жакшы бака. Канча экен? 55 milyon. 55 миңден деп аттыр. Эркектер а? Kurgaç. Ургачылар 55 миңден деп аттыр. Өтө сонун экен да жаныбарлар.
Erkek jigit degen aka. Uşak kança ekan akam da? Kança deysiz? 65 mi erkek ha? 65 mi dattır erkek kolunda. Nandağı tatlı koyulcu. Sonek jas bakan. Akçası kança ekan? 100 bin dattır. Жазга 1 жаш болот дейт. Maşallah öte son kındayız da çok жазга 1 жаш bolsa kıyla çok kındaların canında kıyla çok bolup turat. Parodas qanday aka bunun? Parodas Kırgız değil mi? Parodası Kırgız deydi akam. Nomer aytып koyuş baka. 82'ye suragan özü deydi. Ağa berip aytam deydi. Negisi son tay ekeni. Boyu. Erkek jigit degen aka. Erkek jigit. Akam nomerini sorayın desem naratalar men boş oy kaldı. Mına jerde daha bir tay turat. Assalamu alaikum. Tay kança eken aka? Ayda 60 kam var. Tay 60. Erkek mi? Erkek eken canlar. Erkek jigit aka. Öte son tay eken negisi. Tutları gelişken. Arkalık bir tuyağı eken. Öte sonda son görünetken. Maşallah. Bolup turaka bazarınız versin ha. Mına sındı januarda görölçü. Bunun öte son eken burada. Assalamu alaikum Jasbek. Kança eken aka bası? 120 da batır. 120 dep atatken. Öte son eken. Jaşçı? Şaşı. Жазга kalta tay bola. Жазга kalta tay eken. Bundan eken tuğanlar bu. Öte sındı eken bu. Dansaka okşoş koyun da. Sorunlar var azarça. Tekiz. Başat bolup kalıptır. Öte sındı eken. Mına jerde daha bavul tatken. Jügön çok. Kaç bavul tat aka? Kiçinekey nerse de kulundaydı. Mınabı? Maşallah. Mınabı. Kaşka bavul tatken. Kança oldu aka? Şular vallahi. 67 bağ oldu. 67 berip attır. Öte tike bağ olup aldı. Жақсы. Kiçinekey Maşallah. Kulunda şuna turup aka? Kulun mes bul Ha, kaltatay ekan. 67 men ama aytып koy. 67'ge bolmayt deydi satışçı. Ya arala örgüle erkekçi olup oşonda. Oy arala örgüngizlere normal olup oşonda. 67 gene bere örgün mü? 67 Sen bilesin mi? Sen altasın mı? Maşallah. Mına bolacakdagı palvanların alar. Bakalasa şinçe pay mini çoğaygonların görüle dagı palvan bolot özleri görürsüler. Taydan düşpöy, eşekten düşpöy жүрген malдар. Erkek jigitke kattalık bola dep koykam. Kança ketdi oşonda? 67 jarım mı? Varalattır da bayakına. Öte son bağ oldu negiziçe maşallah. Mına jerde dagı bir tay turat. Bunda basın bileli. Assalamu alaikum. Kança eken aka bası? 80. Basın 80 mingde atatken. Öte son eken da. Jaşı qanday aka? Жазга кунан экен. Негизи сонун экен бул элеч. Мына жакта акаларым багылта окшойт. Bundaydı olmaydı. Кайсы баа болду ата? Kök boldu. O dedi kök. О, наракта көк дейт. Аны Жерде мындай тургандар. мындай тургандабы? Көрүнбөйт. Она. Болду. О, наракта турат анда жерде. Башын өйдө ылдый кылып 100 mü? ошого 100 миң берип аттыр. Сиз ким алчу сизби? Men satuvchi, bu yoqqa aluvchi. Алчу. Өзү Сиз 100 миң тартпан, берип. Сиз канчада атасыз ака? Men 120 kam bor dedi. 120. Жакшы эле берип тур Mayli ака. tartib qo'y. Жоголуп кетсе кийин сүрөтүн табам. Ит коюр эркек жигит деп жазсаңыздар чыгат ака. Эркек жигит. Bereyin aka bereyin. Бер тузал бар. Qanchadan urayın? Aga berbeyiz mi? Abi 120. Yaman bul bolmadı 100 mü? 100 миң болуптур. Барып, мен да кызыгып калдым. Барып көрсөтүп коеюн силерге туугандар. Мына жерде турат экен мына 120 миң деп атканды 100гө деп атат экен. Мына жаныбардычы. Өтө сонун экен бул деле. Примерно бир пышты же кунанда бул менин оюмчачы. Кайсы баа болду ака? Мына кичинекей. Наркысыбы? Берки канча баа болду? 90 миң. Мынага 90 миң берип аттыр агамчы. Негизинен жакшы берип аттыр. Эки абаларын багып атты жерде.
Siz qancha dedingiz aka? 110 ming endi. 110 ming. Yaxshi beribdir biroq. Narxini burun aytib qo'ymaga. 160. Narxasini 160 deydi. Na semizganda. Sen bu arada boyu bir değil ama semizganda. Niye değil? Ot qancha ekan aka? Aldık. Qanchaga? 187 ga. 187 ga meni oldik deb. O'ta son jonivar ekan bular. 40 böyle bu boyun göğü. Buna qara jonivar 44 bo'libdir. Yaxshi olibdir biroq. Yash qanday ekan? Ming so'm payda berdi, berbey qo'ydi. Ming so'm foyda berdi, berbey qo'ydik dedi. Ana sekin bir chetdan nazarda mana jonivorlarni tarta olsa. Qancha ekan aka? Mana ikki kishiniki. 36. Bunda cho'nglari-chi? 50 dan. Çoğunları 50'den dedi. Estağfurullah. Tövbe koydu. Erkek bakamlar. Aka muhbay kaldı. Sonuç жақсы baka. Kaç kan? Bular 110 tutam. 110 da attı rekonu. Urgaç taylarken. Sundu son taylarken de. Maşallah. Hop traka bazarı dörsün. Sonuç жақсы baka. Taylar kançadan kan? Böyle 45'ten kendi. 45'ten erkekler mi? Urgaç taylarken 45'den kam var dedi na. Sırttan özler görüyorsunuz tuğanlar. Bu yerden dağı tartalç. Assalamualaikum жақсы baka. Kaç kan? 80. 80 dedi canvar. Yaş qanday bunun? Жазға bir yaş var. Жазға 1 yaş болады dedi. Öte son kanda. Erkek ha? Erkek dedi. Bunаны көрсеңіздер болады. Onlar жақсы тайыз жүргендер. Abi şitten tartalım. Assalamualaikum жақсы baka. Qancha kan? 60'dan kim var? 60'dan kim var dedi. Yetti ben 51'den sıra. Erteme 51'den sıragan bermey koygan dedi. Erkekler de aka? Erkekler ekan. Boluptur aka, bazarını dersin. Öte sonun ekan da janivarlarчы. Bu жерден дагы көрөлүчү. Баямнаны сатылган мына. Де байланалчы мына жерде раса өзүчү болот. Ya qancha oldu? Mına жерде sonun bağıldatken da maşallah. Mına üçünü bağıldatken. Toktap durun. Yok yok üzülmeyin. Ne sana pul sana 5 kere mi? Qancha berdi aka? Ya qancha ketdi? 210. 210 bin 300 so'm. 210 ming 300 so'mga ketdi mına üçü. Öte son taylar ekan da janivarlar, urgaçı taylar ekan. Maşallah, semizin 210 ming 300 so'm aka. Yaxşı ketdi negiziçi. Bunun yaşları qanday aka? Pulunlar ekan da janivarlar. Bulardagı bir sıra tartib ko'rsatib qo'ydi tuğanlar sizlerge. Ya qanchadan ekan aka bağlары? 50 ming erkekler ha? Erkekler. Urgaçı üçü var. Aların bağışı? 55. Alar 55'ten dedi. Az negizi erkek arasında nemeler kıymat boldu toxşayt ha urgaçlar ha? Negizi erkek arasında urgaçlar kıymat boldu dedi akamız. Urgaçı negizi kıymat dedi. Görüңүздөр ya. Sonun taylar ekan. Aysin? Nanu, na janivar dağı var ekan da bu. 100 ming kam var dedi. Yaş qanday bunun? Ekası ekan. Bunlar sizden öz neydi? Nomer aytpaysiz baka? 708 708 52 52 17 92. 17 92. Şu akama baylanış öğretler şu taylar oyunca. Başka taylar var ekan akamda. Ya bu hazır pazar bitkenden qay qarat? To'xtovluğa kadar şu akama çalıp baylanışıp şular jakkamız alıveresizler. Boptur aka bazarınız versin ha. Sekin hemi tuğanlar bizdin kişine koldoп, bizge kişine поддержка berip, bizim kanalga kattалып, bizim kanalga kişine поддержка alып qo'ysalar degan ümiddemiz. Xudo xolasa yaxshi narsalar bilan bölüşüp turabız. Mana bizim kanalga sözsüz girip görgönden soň like'tan basa ketingizler tuğanlar.